یم سات زلیخاہن حضرت یوسف علیہ السلام سن حسن جمال وچ سہ گئی ام سز ات خوبصورتی پہ دیوان تو موقع وچھتے لوگ ام حضرت یوسف علیہ السلام پنس جالس مز پھساونچ کوشش کریں تاکہ سہ کر ام سن ناجائز خواہش پور زلیخاہن کر مکانک ساری درواز بند تو دژن حضرت یوسف علیہ السلام پانس کن دعوت حضرت یوسف علیہ السلام یم زن ام سنسی گھرس مز روزان یم سات ام وچ کہ باسا فسوس زلیخاہن ژۄپٲرۍ سایڈو یمو کور اراد تو کورُکھ پننس رۄبس پٮ۪ٹھ بروس تو وونُکھ اللہ تعالیٰ ہس بہٕ چھُس منگان چٲنی پناہ پتہ کٔرٕکھ زلیخاہس نصیحت تو ونہس بے شک کر عزیز مصرن مین پرورش مے ژھٕن روزنہٕ خٲطرٕ جاے کیا امیُک بدلہٕ آسہِ میانہِ طرفہٕ یہِ کہِ بہٕ کرٕ أمۍ سٕنٛدِس اہلِ خانس منٛز خیانت حضرت یوسف علیہ السلام ٲسۍ انتہٲئی پاک دامن پروار ہندین ویڈیون مز بے اکہ لٹہ تہد خوش آمدید ناظرین زلیخاہس ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام پت پت پھیران تو ژھاران کھانا موقع گھس مے ملن بدکاری کرنک حضرت یوسف علیہ السلام ژل دروازس کن تو زلیخا لاڑی امس پت پت آخر کار وات زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نش امس پیچھا کرن تو کرک یہز قمیض پت کن تھپ تاکہ یم گھن ژلت ہکن کی مگر حضرت یوسف علیہ السلام لگو زور تو دروازہ کن نبر نیرت تو زلیخا سز لمنہ کی وجہ ستن ژھین حضرت یوسف علیہ السلام قمیض پت کن حضرت یوسف علیہ السلام یتھے نبر دراو پت کن زلیخا تہ پت یمو دشوئی وچ بت کن عزیز مصر اس کھڑا عزیز مصر وچھتے یوت وون زلیخاہن دوپنس امس شخص سند کیا سزا ہیکہ ٲسِتھ یس چانہ گھر واجن ست بر کام یژھ کرٕنۍ یہ کتھ ونِتھ باسیو زلیخاہس شاید ما کری حضرت یوسف علیہ السلام قتل تو یہ ژاہن ہیکہ نہ زلیخا برداشت کرت کی تو امی وون ست ست یہ کہ ام سند سزا گژھِ یا آسن کہ یہ گژھِ یُن قٲد کرنہٕ یا گژھس دردناک سزا یُن دنہٕ یعنی امس گژھن کوڑ ین دنہٕ یم سات حضرت یوسف علیہ السلام وچھ کہ زلیخا چھ الٹہ امسی پٮ۪ٹھ الزام لگاوان ام پتہ حضرت یوسف علیہ السلام پنن صفائی دِوان کہ ام ہسا یژھُس بہ برائی کن مائل کرن مگر بہ ہسا ژولُس امس نش دور عزیز مصر چھُس ونان امیُک کیا ثبوت چھُ چانہ کتھ پٮ۪ٹھ کتھ کٲٹھۍ کر بہ یقین حضرت یوسف علیہ السلام چھُکھ ونان واپس یتھ گھرس اندر چھُ اکھ ژور وُہُر بچہ یُس زلیخا سٕنٛدِس مامہٕ سُنٛد لڑکہٕ چھُ عزیز مصرن دِتُس جواب ژور وُہُر بچہ کتھ کٲٹھۍ ہیکہِ کتھ کٔرِتھ یوسف علیہ السلام ووٚنُکھ کہ امس دی اللہ تعالیٰ وننُک طاقت تہٕ یہ ون سورُے کیا دلیل گئی عزیز مصرن انو یہ بچہ تو لوگنس پرژھن تو اللہ تعالیٰ سن قدرت ام بچن لوگ ونن کہ اگر ہسا یوسف علیہ السلام قمیض برونٹ کن ژھنمٕژ تیلہِ ہسا چھُ یوسف علیہ السلام قصوروار تو زلیخا چھ بیگانہ مگر اگر ام سٕنٛز قمیض پٔتۍ کِنۍ ژھنمٕژ آسہِ تیلہِ چھِ زلیخا قصوروار تو یوسف علیہ السلام چھ بیگانہ یُتھُے حضرت یوسف علیہ السلام سٕنٛز قمیض آیہِ وٕچھنہٕ سۄ ٲس پٔتۍ کِنۍ پھٔٹمٕژ زلیخا سٕنٛز خیانت تو حضرت یوسف علیہ السلام سٕنٛز بیگانٲیی وٕچھِتھ ووٚن عزیز مصرن اے یوسف ژٕ کر سا ام چیز نش درگزر تو پتہ وونن پننہ خاندارنہ پننہ گۄنہٕچ منگ معافی بے شک چھکھ ژٕے خطا کارو منز عزیز مصرن کرے واریاہ کوشش یہ خبر دباونچ مگر یہ چھپے نہ کینٛہہ تو یہ پھہلے پورٕ شہرس اندر ناظرین عزت تو ذلت دن وول چھُ اللہ تعالیٰ تو اگر تمس کٲنٛسہِ ہُنٛد عزت بچاوُن آسہِ سُہ چھُ شیٖر کھوٚر بچس تہِ وننُک طاقت عطا کران حضرت یوسف علیہ السلام یہ واقعہ چھُ اسہِ سارنٕے جوانن خٲطرٕ اکھ بوٚڑ بار سبق کہ حسن و جمال آسنہٕ پتہٕ تہِ کوٗتاہ مضبوط گژھِ انسان سُنٛد ایمان آسُن کہ گۄنہٕچ دعوت دنہٕ پتہٕ تہِ گژھِ نہٕ یہِ گۄنہس کُن مٲیل کینٛہہ امید چھِ أزِکۍ ویڈیو آسہِ تۄہہِ واریاہ زیادٕ پسند آمُت مزید ویڈیو وٕچھنہٕ باپتھ کٔرۍہُن سون پیج فیس بُکس پٮ۪ٹھ فالو تہٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ سبسکرایب اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت